Webafowethu uduma kahle Nkosi ke lapha ke sedlulisa ukubonga ke ebantwini ke emva kokuthi ke ingoma yakhe ke iqhwakele ke ku number 3 ke lapha ke kuma iTunes ke njengoba ke idlalwa ke kanje left and right ke lapha ke sikhuluma ngealbum yakhe ke eshisa bhe izikhotha ke lapha ke ungene ngale ngoma ke ethi ke lapha ke angisena ndaba ke lapha ke iyona ke ehleli ke ku number 3 kuma iTunes usedlulise ke namazwi ke okuzibongela ke lapha ke kubantu ukuthi ke bawudlale njalo kumculo wabo ke lapha ke ebonga ke umehluko ke lo awubonayo bafowethu ake ngiqale ngenibingelela kwesiqiniseko esemedia moqala ungena ke ngicela wenza ubulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke kuze kube lula ke ukuthi uthole ezinye ke izindaba ke esiza nazo bafowethu ke uduma kahle iphatha silesizwe ke lapha ke insizwa ke eshaya ingoma nenkosi phakathi ke isivele ke yayihlalela ku number 3 lapha ke ngayo ke ingoma yayo ke esanda kuyikhipha ke lapha ke sibonile ke na ku YouTube bafowethu ke ukuthi le ngoma ke ihamba kahle kakhulu ke lapha ke mesikhuluma ngoduma kahle sikhuluma ngensizwa ke nobuciko ke obunamandla futhi ke obuhlonishwayo ke la endimeni kaMaskandi ngoba ke ingoma zakhe ke zihlezi iphethe umlayezo ke ojulile ke futhi ke okuthatha ukubeke ke uma ke umthandi ke womculo ke kaMaskandi ke nakho ke manje ke sesiyabona ke lapha ke epost ekhasini lakhe ke evezana nokuthi ke cha ingoma yakhe ke yenza kahle kakhulu ke lapha ke okuyinto ke lena ke eshayo la ke ihlombe ke eqhuquzelayo futhi ukuthi ke abantu ke abayidlala ingoma ke ngokusemthethweni ke lapha ke ku Spotify ke ku YouTube ke baphinde ke nalapha bayithole na kwezinye ke indawo la itholakala khona lokhu ke kuyabalekelela abaculi bakaMaskandi ke kutheni ke izinga labo ke noma ke indlela ke abasuke bayazikhandle ngayo benza umculo ke kubuyele back ke nabo kuba khona ke abakutholayo uduma kahle ke ungomunye abaculi bakaMaskandi ke osezingeni eliphezulu futhi ke lapha ke owenza kahle kakhulu njengoba ke nezingoma zakhe ke zikhulumela zona ke lapha ke kuma iTunes bafowethu ilezi ke siniphathele zona la usiqiniseko esemedia ke ngokhohla subscribe ke uphinde like la ma video ke siphinde sidibane kwezinye.